Bistaman man niya maning mag-champion keng home court, bisa Pampanga Giant Lanterns coach Governor Delta Pineda, amibalik pa ing laban da kontra keng Bacoor City Strikers keng Brenzy Giao Convention Center, Ciudad San Fernando. Agpangkang Pineda, pakikwanan daning arian ing best of 5 series keng Strike Gymnasium keng Bacoor Cavite keng daratang Sabado, 2 na ning Disyembre. Pressure yung pag umabot kami dito sa Pampanga. It means 2-2. We'll do our best. Alam ko mabigat yung dadat na namin pero eto na. Ipe-prepare ko itong mga anak ko para sa laban na to. 2-0 ing Giant Lanterns kontra Strikers keng Championship Face-Off naning Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL 5th season. Menyang butla anyang Martis November 28 keng score as 68-65. Best player of the game Archie Concepcion ag ginawang 13 points, ampong 8 rebounds. Alam ko po nasa likod ko po si Boss Basta sabi niya, magtiwala ka na, mag-pray ka, kaya mo yan, tiwala ko sa'yo. Yun po yung baon ko nung nasa loob po ako ng court. Yung tiwala ni Boss. Double-double naman yung making performance ng Justin Baltazar ating 13 points, 12 rebounds, ampong 6 assists. Bayo megong piseng pialong midina niya namang galal ang timong most valuable player na ning MPBL Season 5 Baltazar. Many muna ya ibalti keng MVP race ating 17.4 points, 16.9 rebounds, 4.4 assist, ampong 1.2 blocks stat line. Sumangid na nini, pakanuyari, ing bisyon na ning Kabalen big man. Basta laro lang talaga ako, nakabokas ako dito sa finals. Then play sa team lang talaga yung kailangan namin. Pero itong game ko, maganda yung pinakita ng depensa ng Bacoor. At medyo nahirapan ka ba? Mas physical ba yung game ko? Mas physical tong game ko. Pero wala talagang pressure sa akin. Laro lang talaga ako. Samantala, pasalamat naman ni Coach Governor Delta, karing ganagan ng Kabalen, amamye suporta keng Pampanga Giant Lanterns. Starting on our first game sa MPBL, elimination, playoff, until now sa championship, alam niyo yung mga prayers warriors namin, ang dami mga Kapampangan. Ang dami pong nagdadasal, maraming salamat po. Yung dasal po ng mga Kapampangan lagi po nandun sa amin. Yun po yung babaunin namin going to the championship pa rin. To meet Bacoor in their home court, yung dasal pa rin ng mga Kapampangan, suporta ng Kapampangan, yun po ang dadalhin namin. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Makabalen.